Evo kaktusa, vidite, koja sam u Koloradu. Koja sam u Texas, Koloradu. Evo vidite. Kaže, nismo mi u Amerikama. Amerika je došla u nas, sad ćemo mi ići u Ameriku gospeti sinke. Je drveni stup, ko zmija, gori se popeo, jednoga pogledajte. Ko zmija je gori se popeo, ali nema veze. Pogledajte kako kažu sliku, koje boje ima, pogledajte. Dosad mi ga je uzelo priko 200 ljudi, što ja znam što sam im pisao. 200 ljudi je uzelo ovaj kaktus. Ali ovako ga nema niko. Ovo samo morate vidjeti kod mene. Danas mi se Pavlo uvojio na ovaj kaktus. Pogledajte. Da nije lijep. Ajmo još jedan put okolo obići. Ovdje je stavljika, ne smije pokazivati.